शिवोलेचे प्राथमिक भलायकी केंद्र आसा ताका 7 गांव लागतात. थंय खूब लोक येतात, मात फावो तितले थंय स्टाफ ना. त्या भलायकी केंद्राची स्थिती बरी ना. हे भलायकी केंद्रात एकदांची एक्सटेंडेड इमारत येतकर थंय CHC करचे म्हूण शिवोलेची आमदार डिलायला लोबो सभाघरांत उलयल्या. हाचेर लक्ष घालता म्हूण उतर भलायकी मंत्र्यान सभाघरांत दिला. RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट. Speaker sir, I may be permitted to ask question number 4C, health. 4C health. Speaker sir, answers as per the printed sheet. Speaker sir, this is regarding our Siolim Primary Health Center. Yeah, आमच्या शिवोलचे Primary Health Center. It caters to 7 villages. आणि 7 villages न्हू 7 गांवूच न्हू थंयसरले ट्युरिस्ट लोक सगळे ते जे त्या वाठारान आहा ते जेन्ना बारीक एक्सिडंट जाता त्या आमच्या शिवोली प्रायमरी हेल्थ सेंटरान येतात. देर इज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ देर अँड द वर्कलोड इज अ लॉट. आमचे एक्सटेंशन टू द प्रायमरी हेल्थ सेंटर द एक्सटेंडेड बिल्डींग इज ऑलमोस्ट रेडी टू म्हाका दिसता लास्ट टर्मानूय आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर येयल्लो थंयसर इन्स्पेक्शन करून गेला. इट्स ऑलमोस्ट रेडी म्हणल्यार 2019 पासून रेडी आहा ते. आतां 4 वर्सां जालीं ऑलमोस्ट नॉट पूट टू यूज. जेन्ना हांव गेल्ले इन्स्पेक्शनाक रेडी जाल्ले आहा ते बिल्डिंगाचे फॉल्स सिलींग हाला पडलेले आहा. दीस इज द सॉरी स्टेट ऑफ अफेर्स. आमचे 4 स्टाफ, एक मेडिकल ऑफिसर वॉज अपॉइंटेड एट शिवोली हेल्थ सेंटर. तो 2017 पासून PHC कोलवाले गेल्लो हा. सो मीन्स आर शिवोली प्रायमरी हेल्थ सेंटर इज रनिंग फॉर द लास्ट 5 years विदाउट अ मेडिकल ऑफिसर. मागीर आमचो LDC सालिगांव PHC डिप्लॉय केल्लो हा, अपॉइंटेड एट शिवोली हेल्थ सेंटर. 2 MTS appointed at Siolim Health Center, but they are at PHC Valpoi. Please give me, sir, the time frame within which you will get this. They are drawing salary from Siolim Health Center, Primary Health Center, but they are deployed at other places, and we are running short of staff there. Sir, this 4 staff. Speaker sir, what honorable member has said, that there were staff that were redeployed, but in addition, they were redeployed back to Siolim Health Center. One was Dr. Reshma Ji Lotlikar, Public Health Dentist, Rita Fernandez, Bharti Talkar, Mahendra Nagoji, Sushma N. Gard, Darshan Savekar, Madan Shetkavkar, Vrunda Sawant. These, so we have redeployed them there. What honorable member has also said, as far as the redeployment, in my own constituency, I don't have a health officer. I am still finding because he is in Chikalim, and there were honorable member Movin Kudino wanted, and Daji Sarkar, they wanted, the doctor was good, so I have not got a health officer myself to see that we are able to give you your full staff strength and take it forward. Sir, Amchi Siolim Health Center, as I said, caters to 7 villages. Besides the 7 villages, to so many number of tourists. So Amchi population to which it caters is more than 40,000, if you can see. So please, I request you to declare it as, once this building, extended building comes up, and to declare it at CHC, sir. ना CHC करून ॲक्च्युली परिस्थिती आताच मुख्यमंत्रीकडे चर्चा करतलो. आमच्याकडे आता परिस्थिती अशी झाली आहे की 30,000 काय 35,000ची एक PHC असता. आज सगळीकडे परिस्थिती पॉप्युलेशन वाढल्या. ह्यो आम्ही जे केला असते, आमचे जे स्ट्रक्चर जे आहा हे पयलींचे स्ट्रक्चर जे आहा. आयज आमी आमच्याकडे दुसरे कडेन आमी जे बांदल्या म्हणून तांकां बॅकअप करचें पडटलें. ते PHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तांकां जाय जाल्यार ते ताबडतोब हांव फायल मूव करता कम्युनिटी हेल्थ सेंटर करपाक. त्याच बरोबर स्ट्रक्चरली फंक्शनींग करपाक आमकां वेगळ्या तरेचें मेकॅनिझम करून ते फुडें व्हरचें पडटलें. RMD सब हेल्थ सेंटर म्हणजे तुमकां प्रत्येक तुमच्या परिसरांत तुमकां योग्य तरेचे आउटरीच आनी तुमकां योग्य तरेचे हेल्थ केअर सिस्टम आमी स्ट्रेंथन करून आमी दिवं शकता. सो यू आर वॉट एवर यू वॉन्ट एज अ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर टुडे इट सेल्फ आय विल मूव द फायल टू दॅट्स विदीन माय पावर्स टू डू इट. आय विल गेट इट डन. Thank you, sir.